Dragi Zeničanke i Zeničani u dijaspori, gledam vas na društvenim mrežama, svi ste fini, veseli, aktivni, a neki od vas će to pokazati u video pismima koja smo dobili sa svih strana svijeta, od Australije, Kanade, Amerike, Azije, Evrope, dakako. U jednom nevezanom brbljanju sa troterom spontano je rođena kovanica Planet Zenica. Upravo tako, Zeničanki i Zeničana diljem svijeta sada ima gotovo jednako koliko i onih koji su još u ovom gradu. I onda tako na tu ideju rodila se druga, da dobijemo vaša video pisma i da se na taj način, ako već ne možemo češće uživo, bar virtualno povežemo. Neki su ispričali šta rade, čime se bave, kako su, s kim se druže. Neki su poslali samo kratki pozdrav, ali već i to je jedan svojevrstan biser hronici ovog grada. Pozdrav Josipe, naš dobri. Ja sam Vlatko i javljam se iz Claytona, jednog malog gradića nadomak San Francisca. Tu u Americi živim već 18 godina. Iz Zenice sam otišao davne 87. i još uvijek se čujem sa društvom iz osnovne škole Ivan Goran Kovačić, ponekad preko Viber grupe. A tebi želim da se zahvalim prije svega na svim mojim dobrim prilozima koje pratimo preko društvenih mreža i svega onog dobrog što si nam dao u onim emisijama koje smo slušali u jedno subotnje jutro kao ovo, kad smo zvali 222 i na kraju kratko 22, ne bili dali glas za Bronski beat ili Rhythmics. Puno pozdrava Zeničanima koji su tu ostali, a za nas koji smo otišli najbolje, rekao Arsen. Pariz je tu pod šljemom Panteona, sav blještav kao more od planktona i sva ta svjetla što sjaje u noći, obasjat mrak u srcu neće moći. Držite se Zeničani i vidimo se na Havani. Planet Zenica, super naziv, adekvatan. Zašto adekvatan? Zato što je Zenica oduvijek bila grad migranata, u Zenicu su ljudi uvijek dolazili i odlazili, u Zenici ljudi još uvijek dolaze i odlaze i tako će vjerojatno zauvijek biti. U prošlom stoljeću desetine hiljada ljudi je stiglo u Zenicu iz svih krajeva Jugoslavije, 90-ti su mnogi otišli iz Zenice, naši prijatelji, poznanici, komšije, rodbina. Ali isto tako, 90-ti su mnogi i došli u Zenicu i postali naši poznanici, prijatelji, rodbina i komšije. Zadnjih godina je trend da se odlazi iz Zenice i neka se odlazi, ne vidim ništa negativno u tome, ali isto tako se i dolazi u Zenicu, neki se vraćaju, neki tu su prvi put, nekome je Zenica cijeli svijet, nekome je i cijeli svijet premal. Moje ime je Admir, neki me znaju i kao rodni, živim i radim u Švedskoj od 2008. Imam dvije čerke, Una i Mirna. Zeničane nešto ne srećem pretjerano ovdje, ali ni ne tražim i zapravo. U Zenicu ne idem tako često, dolazim iz te klasične migrantske zeničke familije, stariji došli 70-ih u Zenicu, stara iz Zenice, ja i Bura smo rođeni u Zenici, na kraju smo otišli iz Zenice, jedan i drugi, ja u Švedsku, on u Njemačku. To je taj savršeni krug koji se kod nas non stop vrti i širi i baš zato mislim da je Zenica migrantski grad i da je to nešto najljepše sa Zenicom i da je to čini Zenicom. To je to. Pozdrav svima koji gledaju ovu, Zeničanima, onima koji to nisu, onima koji su došli, onima koji odlaze, onima koji će doći ili onima koji će otići. Pozdrav svima gdje god da ste. Dobro večer, Zenico. Dobro večer, Josipe. Mi smo se nekada davno upoznali, kad sam ja bila malo manja.
kad si ti bio malo manji. Radila sam i vodila sam onaj pionirski studio za radio Zencu. Zadovoljstvo mi je da učestvujem u ovoj prekrasnoj ideji. Vrh je. Znači, ja vam se javljam iz Francuske, iz Male Britanije, iz jednog prelijepog grada Rena. A sada idu čestitke za jedan još ljepši grad sa najvećim poljupcima, mojim Zeničanima i mojoj Zenci, sa najljepšom posvetom. Ja više nisam ni tamo ni ovdje. Imena moga prosuta je sjeme. Nekog drugog neba. Biće gladne zime. Neke druge žene. Neke druge mene. Ja sam Oksana. I šaljem velike poljupce Zenci i mojim Zeničanima. Volim vas. Ćao Raja, evo i nas dvoje kafenišemo ispred naše lamele, ali u sred Francuske. Sve se može kad se hoće. Puno pozdrava za sve Zeničane od Seke i Gorana. Ćao! Ćao! Pozdrav iz daleke Kanade. Ja i Tanja smo doselili u Toronto rane jeseni 1993. godine. U to doba dosta je naših ljudi došlo u Toronto i eriju. Tako da smo na početku organizirali taj Z piknik gdje smo se okupljali normalno za ćevape, baklavu i odigrat na male golove i gdje smo razmjenjivali informacije koje su bile jako neophodne na početku i do koje je bilo jako teško doći nakon tektonskog poremećaja gdje ni mi nismo samo promijenili državu nego i kontinent. Ko je ovdje, pa samo da nabrojim neke, moja sestra je Omer Lutvica, Jozić i Soldin i Drašković i Alilović i Rejcovi i mnogi drugi. Kako sam već dugo ovdje, polako se usporava, ja sam već prešaltao u nižu brzinu, što imat ćemo više vremena za putovanja i da posjetimo Zenicu, tako da će ovi moji dragi ciplići Matio i Jordan, koje ja zovem Mate i Duje, imati priliku da upoznaju naš grad. Uz lijepu panoramu osunčanog downtown Toronta, jezera Ontario i našeg kvarta ovdje piše pozdrav za sve Zeničanke i Zeničane, ma gdje god da ste se udomili. Stajte mi dobro i uspravno. Lijep pozdrav! Ja posljednjih 5 godina živim u gradu gdje je proizveden prvi automobil i gdje je provozano prvo biciklo. Riječ je o Mannheimu u Njemačkoj. Ja trenutno ovdje radim kao fotograf i obrazujem se za psihoterapeuta. Prije Mannheima živio sam u Zenici sam se rodio, obrazovao, završio osnovnu školu, gimnaziju, studij sam proveo u Sarajevu, ali uglavnom sam u Zenici živio. Zenica je dio mog identiteta i ja sam zahvalan Zenici na svom iskustvu koje mi je ona pružila, jer svo to iskustvo je učinilo mene onakvim danas kakvim jesam. Iza mene možete vidjeti plakate nekad održanog festivala Zenica zove. To je jedan podsjetnik ovdje kod mene u sobi. Rado se prisjećam festivala. Ja sam bio jedan od članova ekipe koja je organizovala ovaj festival i koja je doprinijela tim festivalom o kulturnoj sceni Zenici. Lijep pozdrav!
Odakle ste vi to došli? Ne čujem što kažeš. Odakle ste došli? Došao sam prije 25 godina, kako misliš? Odakle, iz koje grade, iz koje države? Sad ću ti ja otpjevati jednu pjesmu, a ti pogodi odakle dolazim. Da mi je osjetiti željezarin miris dima. Odakle sam? Ne treba više, Tuzla. Ma kaka Tuzla? Aj može još jedan refren. Zeničani, Zenca, pa ja. Kako se zoveš? Ja se zovem Dragan Načkar. Došao sam u Australiju prije 23 godine. Znači, iz prošlog vijeka sam ovdje. Znači, Dragan, Žana, Ana, Boris. Kao porodica smo došli u Australiju i sad smo tu. Zenica, Zenica, šta me veže za Zenicu? Za Zenicu me vežu mnogo stvari. Željezara Zenica, KP Zenica, teritorijalna odbrana Zenica, drugari Zenica, Lincner Zenica, Zetel Zenica, Čelik Zenica, Zisk Zenica. Monemo, mislim, Zenica je ljepota. Prije 3-4 godine ja sam napravio s tobom jedan spot. Koji? Ne mogu se sjetiti. Zenco, grade moj. Ma nije to, dobro. Kako ide to? Željezara, di mi strašno, zar je to sad važno? I tako Željezaru, Zenicu volim ja, dobro. Ništa, lijepo nam je ovdje u Australiji. Jedino mi je žao što Australija nije u Njemačkoj, pa da možemo češće da dolazimo dole u Zenici iz Njemačke. Ali šta je, tu je, živimo. Sada na kraju jedan veliki pozdrav za svu Raju iz Zenice koji me poznaju i koji me ne poznaju. I vidimo se skoro svake godine. Mogu ja s tobom? Ajde, sjeti. Željezara, di mi strašno, zar je to sad važno? Pozdrav svim mojim dragim Zeničanima, pozdrav iz San Francisco East Bay. Ili da budem precizniji, evo nas u Berkeleyu i odavdje vam se javljam ovom kratkom pričicom. Jako mi je drago da postoji ovaj projekat za koji Josip nedavno mi poslao e-mail i objasnio o čemu se radi. Nadam se da će me neki prepoznat sa ili bez naočala, nema veze. Za sada je sa naočalama. I bilo mi je drago kad sam vidio ovaj prvi projekat sa ljudima, sa licima iz Zenice, znači onim dragim licima iz Zenice koje sam prepoznao u Josipovom projektu i evo sad ja se ovdje javljam, a javljam se ispred ove knjižare koja je jako bitna, Mojes Bookshop, jako bitna i dosta dobrih stvari se ovdje dešavalo u 60. i 70. godinama, a za one koji su familijarni sa filmom Diplomac sa Dustin Hoffmanom, just preko puta, znači, ovog mjesta se nalazio kafić gdje je jedna cijela scena snimljena gdje se može vidjeti Mojes Bookshop. Inače, dosta Beat, Poeci i cijela ta ekipa iz 60. godina, Djece i cvijeća i razni socijalni pokreti u stvari kretali su odavde iz Berkeleya i specifično sa ove Telegraph Avenue gdje se mi sada nalazimo. Eto, u svakom slučaju sve je ok sa mnom, nadam se da je sve ok sa vama u Zenici, svako dobro i do skorog viđenja. Dragi moji Zeničani, evo u lijepom sunčanom Parizu danas, puno vas volim, sve mislim na vas i dolazim brzo. Ćao, blizu svima. Pozdrav Zeničanima iz Newcastle, Australija, od Branimira Jovanovića. Evo me na Meriwether Beach, tu su nam bazeni, plaže, kafići, restorani, zabava. Stanemo odavde 5-6 minuta šetnji. Tu smo manje više stalno, pogotovo kako smo u penziji. Prije 3 godine na moj rođendan 70 i pokupio sam si rekao dosta je. Radio sam u industriji za pročišćavanje voda najviše. Radio sam u Sydneyu, Perthu, Melbourneu, Brisbaneu, kažem po cijeloj Australiji kao inženjer, project manager, construction manager i kao design manager.
tako sam uspio i po cijeloj Australiji putovati i bio sam i kod nas više od 10 puta. Nadam se i opet u septembru Zenicu da obiđem. Pa se, dragi moji prijatelji, vidimo ako Bog da uz čašicu pive, vina ili kafice. Tebi, Josipe, velika hvala što sam ovo organizovao, da ste živi, zdravi i uzbrdo brzi. Držite se, pa se vidimo, nadam se, uskoro. Pozdrav! Dobar vam dan svima. Za sve one koje me znaju, a ne mogu da me prepoznaju, jer po Bogu nisam se ništa promijenio, ja sam Dušan Vuković. Čovjek koji je sa porodicom skoro 30 godina živio u Skandinaviji, sada živim u Trebinju. Sada živim svoj penzionerski san, odnosno dok sam radio, čitavo vrijeme sam maštao da dođem posle, kad odem u penziju dođem ovdje, da se bavim fotografijom koju obožavam, koji je moj stil, životni stil, da imam psa i da s njim zajedno sa fotoaparatom i sa mojim Enzom odlazim u prirodu. Umetničkom fotografijom se intenzivno bavim. Izlagao sam često 5 samostalnih izložbi, jedna je bila u Zenici, krajem januara 2020. godine. Ima mnogo nagrada, kažu da sam dobar u tome. Da, evo, to smo nas dvojica, dva velika drugara. Pozdrav svim mojim prijateljima iz Trebinja. Dobar dan, Zeničani, biseri rasuti po cijelom svijetu. Ja se zovem Zlatko Livančić Deba. Pozdrav, već ste pogodili odavde. Holandiju. Ćao. Ćao Zenica, kako ste? Ja sam Ivana, moje ime je Ivana Alfonso, a moje rođeno prezime je Štrbac i ja sam rođena u Stranjanima i odrasla sam tamo do 5. 6. godine dok nije rat počeo i onda smo pobjegli iz rata u Njemačku. Bili smo u Njemačkoj još 4,5 godine, skoro oko 4-5 godina i onda smo vamo došli kao izbjeglice u Australiju i tu smo sad zadnji skoro 25 godina. Ne mogu vjerovat da je skoro već prošlo 25 godina. To jest, vrijeme leti. Ko da je jučer bilo. Ali svaki dan Bosna je u mom srcu. Ne mogu objasniti taj osjećaj kad vidim ovako grupe ili kad vidim slike od Zenice. Isto mi je sad trenutno mama tamo u Europi. Tu smo sad na Gold Coastu, mjesto zove se Zlatna obala, pripada Queensland, tako da je uvijek jako fino vrijeme, uvijek je toplo, more je blizu, ali meni nedostaju planine. Taj jednostavan život na neki način, gdje smo svi bili rasli skupa, bilo je malo selo, svi su bili blizu. I stvarno je, nema veze koliko si godina u drugoj zemlji, nekako se osjećaš da ne pripadaš tu, a ne pripadaš više ni dalje tamo gdje si rođen, gdje si se rodila. Tako da uvijek ti nedostaju ti dragi ljudi i naravno to drago mjesto. Tako da je ovo super način imati ovako ove grupe i preko i Facebook i toga svega, da se ljudi spoje, da se ne izgubi taj kontakt sa svojom domovinom i mjestu tu gdje si rođen, da je to vrlo važno to zadržati i šaljem vam puno ljubavi i jednu veliku pusu od mene. Ćao! Ćao! Iz dalekog Hong Konga. I još ljepšeg Singapura. Veliki pozdrav svim mojim dragim Zeničankama i Zeničanima. Voli vas vaš Germa. Ćao. Ja sam Sefer Semir Sefa, ovo je moja mama. Ferida. Veliki pozdrav za sve Zeničane iz Holandije.
Ćao! Pucica! Ja za Mogespa i njegovu raju. Našu raju. April me šalje do tebe, do tvojih usana. Čuješ li ikad koraka što dolaze iza šute ispod tvojih prozora? April me šalje do tebe, do tvojih usana. Čuješ li ikad koraka što dolaze iza šute ispod tvojih prozora? April me šalje do tebe, do tvojih usana. Čuješ li ikad koraka što dolaze iza šute ispod tvojih prozora? Je li tu neka televizija? A, da, ovo je Zetel. Zetel televizija? Da, Zetel, ali u Melbourneu. Ohoho, to je nova tehnologija. Pa da, ovo je sad taj digitalni Super 8. Sa ovakvom kamerom sam ja počeo u Zenici neke tamo 80 i neke godine, a nisam se predstavio. Ja sam Dragan Gavrilović, zovu me i zvali, danas me zovu Gavro. Znači, 58. sam rođen, u osnovnu školu išao Ivan Goran Kovač, poslije malo išao u neke srednju školu, pa onda malo fakulteta i na kraju završio sa ovim ovdje. I dalje radim nešto na televiziji, pomalo snimam neke spotove, imam jednog sina, jednu ženu samo i sjećam se Zenice tih 60. 70. i 90. Uživo sam, bilo je lijepo. A sad, šta ćemo? Sad smo daleko, 25.000 km. Ali volimo pogledamo tako Zenicu kako izgleda, volim da vidim drugare. Neki nisu više živi, ali šta ćemo? Život je takav. Čuvajte se ljudi širom svijeta, čuvajte to malo Zenice, a ja šta? Da nastavim dalje da snimam i da zabilježim da se ne prepusti zaboravu. Evo dakle, to su prve priče, prva video pisma iz dijaspore. Zdravi i veseli bili. Do gledanja.